Mega Housie Bumper 2022 organized by Wajaru, Jengkha, venue Jengkha Rongpi Arong playground. So hello everyone, good morning and welcome to my YouTube channel Sunil Vlogs. Ola sinali tumta see good news nali tumhan lagela Mega Housie Bumper 2022 organized by Wajaru. Lala lapela so pathua dim ke lage so binu ke Jengkha Rongpi Arong playground os bilo West Karbi Anglong. Asinali tum sina bathu dur ni hang bang problem punya bathu dur ni hang pada bathu name lagi pini lo 13 November 2022 la sila lo. Ola penesi kila lo tiket dulu ke 1000 la penang tum long pandi July 5000 online 15000 Eastern corner 50000 la pen full house nang litum long pandi 7 lakhs long pandi nang litum nang ko pai mat nang ko pai do tum yo si nang bathun pen long pon lok pre 7 lakhs nang litum long pandi asi ko mane yo si pathui aning hang pat nang litum nang bathun dame beskar biang long Jengkha Rongpi Arong playground long asi lalo si kardom nang litum asin ni hang bote nang bathun dame